College pedi fibro sa sin pap ta kane ka video mata gini ya discuss khandiat ha video bat kane ka result kanongut ki po ka personal interview ka long em kumba ki so UBSI di 2 times kini gue post ke 1.5 times te ha kane mata kinang mi tang sau tali mo post kini ki bakham duna duna te gila mi no ki shortlisted candidate kan po ka personal interview te ki win mar bai khambun kemla are ban mi ha ka ju ka por no mar ba kidon kandid kiba ngat lang kiju ki post ngat artile tali te kanjari te ke permi shwa gini dan den kismi sa ga ebil na UB skiwi ki bangsa nang non bun ha te shwa bangan batai ikituing ne pe shwa ni kong gene ki result la ka jong ki max tengan ai ken bet warla dalami ke short list ru nomor ba khnang bantip hadin katno kata ka jingi max haka personal interview katno no badu no ba kiu khnang ban yo kajing tip ko basai pha hagitu hidup benami ka final shortlist my final result te haka UBSI hangne kilai total mo te ka total post ka de new penreu te kiba poi personal interview ko 2 times te multiply ro r ya te new penreu post te kiba ra multiply 2 times kan poi lokum no shispa san pho r new penreu asnreu kat r new kat sau kat san chispa san pho r te ki poi ko personal interview total post bajma total post bro kidon kumba shispa san phnyogut matba tam tang ka to kana gudi ki ba ya kaju max tang san runyo tang san ngut katam te kumba la batai kumtu hi kitu ki max kumtu candidate ki ba kham shikmat kitu bla tam lupa live pho lena aphomak kitu te la guarantee ba kila yo ba dan sepet ya kata ka final result kalong kumno te kini ki ron ba so chak ne ngathrai borok kila tip hi ka personal interview namta ka UBSI ka don hando likes ni khan yo tarik November khan pra tarik November bat khan tarik November don ka shift morning shift bat ka afternoon shift ka morning shift ka sedang 12 baje ka afternoon shift ka sedang 4 baje senang te ngathrai gila tip lot baro te sa kan mau wan check la don ki bom 4 tip to UBSI dan kawan saka roll number of candidate the shows the person interview post of fireman mechanic kane khamna post fireman mechanic ka personal interview jong fireman mechanic ande kharkhnai tarik November te ka fireman mechanic ka post ka don 800 post kine bde multiply 1.5 1.5 times the number of post te kine bde ki khamduna ki ba qualify kiduna kan diru thai kane te ha kane bayo ka post ka don 800 post te dade 1.5 ka de bandan raknum no live khundai lande saphongut tangba kiba qualify chaka personal interview ba shortlisted kidon tang live arngot la manduna sha garu category ne ora CST tama khas jenta tangam tikana re bakanduna takadaw kaduna no chaka live arngot la mande be garu hi ta ambata shon ingkong ikini mo ba ka driver ba kini ki fireman wat la phia makro la phembiang re kite na jrong mod ba phindu ba kadon le kadon ka technical skill on the 19 November kanan ka technical skill ada film lek ya ka technical skill plado have appear with technical skill but personal interview kanan ka technical skill ka khnai khatway arjar option dan once personal interview arpho khatway arjar option candidate who fail to appear for technical skill test will be debarred from attending the personal interview mshare ban attend ya ka personal interview te wan mong bangala hemak nganam le chu ka technical skill ngalai direct personal interview kata temla arban long te la family dia ka technical skill modba philadu ya ka post phablai lang mai la nam nang ro at least kamak skenai be te phnyo be ya kam kata da tikana be marba phisalen ndala tre ka kam ro mo tamle lera mak tu ki ba he mak ro phnyo be tama phep attend pade ya kata ka ba phin ham attend pade ya kata ka technical skill kma ba mo then next kane pade ka post jong driver fireman ka personal interview kan dai 8 tarik November arja option driver fireman ka post kan san fly post la multiply 1.5 times kan poi la kumno prapo te ki qualify ya ka personal interview ki don lako prap khandai ngut tam khandai ngut ini kham ya biang hi te mut kam la tam bun re kita ki ba ka jumax te ka dei 1.5 times kumba ong hi te hangner kum johin ma de driver kana chua ka technical skill na la ampa nya kali la ban kali la nem tai dan kan saka personal interview te kan mau ba khaban lek be ya ka technical skill la da viduna kata ka jinang staff hinang banyak kali biang lot normal
tetapi hemak lupa penyo baik kam stang la pi apply driver re license amdon menang banyak kali kata te udah hemak ro penyo re kam dan saka next kadai jongka driver constable Humjui driver constable ru driver constable kapus kadon chispa sa pulai la multiply 1.5 time kadon poi segi hours pa khat sau khat san e te ba qualify personal interview kadon hours pa khat rengot kaju ik mon ba kembala I 1.5 time kum tahi te kini ru kumjui kasjang nadu ar tarik nomor arja arpsan RPR dan kawan arpsau markan pendep syaknya RPR te technical skill shuanikong dan kawan sekapos interview dan abiang kemau hap technical skill tak apply baik haka driver technical skill te kade banyak driving skill ban kali jingkali pangakali kita terter dengan try bila nang hi kita dan kawan sekapos interview dan baru untuk kan dulu sau sni RPR arpsan interview sekan mau gitu ba secek euro nomor jumlah di pimit em keteng la pimpat cek la lagi beraktif te long ready lupa banyak kali praktis lupa bagi kali beda sepang kali te yang tu ngalada penbatai ya gitu sau tali tu belami result te mentangan si batai hendiat mah gidon baik ko aktif abade but UB constable but AB constable kanongot ken yorong kanongot ken poi personal interview te kembang alada batai te kebatkan multiply with 1.5 setang lada ia kaju max kin yorong bon you are kapus jongka UB constable kadon shispa pra te lada multiply 1.5 kan poi sega shispa rupa dangmut ba lada don gi ba kaju max sakmno shispa nyupo entai mla bon than ya ta shispa nyupo ne shispa prapo na ka khasjentia aspa propose mudba laknogno kan poi saus pa lai pa 1.5 time tradadon me kaju max kan poi shaka saus pa saupol ne saus pa san phongut haga UB constable khasjentia ma mudba kendrong la ha kayu ar gendon nang turuan tamatang khasjentia mud saus pa lai pho ar mud saus pa san pho ne saus pa rupo ake EB te kin bun ba kaju morba kelabun ma te ke EB ba UR kan aspa saupos mudba ba poi personal interview naka UR kan long lies pa lai penriu te kan no lies pa san pho lies pa rupo kan poi baik ya khasien dia sans pa kena penyu post te ban poi personal interview kumbang ada bong ba hande gari 1.5 kan poi saka pras pa kena penriu kena pa laknong no 6000 nane khatwei pa ngot ken poi baik saka personal interview subur kumno no 6000 sispa ngot ken don ni ba kaju akalas ayum tu te 6000 lane ang khandai spa san pho kum tahir la duna kita ba ya kaju ka max tengah tai la bun be kaju max mar ta kan ne ba de pro ke be kaju max kidon bet kemba sau pho san pho te kan hier te ken don bet ba kaju adu spa ngor be kaju max te asu antap kum ta 6000 ngot naki khas jentia 6000 khadoi spa ngot bun khas jentia jongka AB constable te dan sebarung UA dan semungta yang tahi te kumno ro labun khasien dia ngon ba ta kelas pa ngot try kenang qualify cek person terus la khilang bat UR degree dengan sa pendep lot igini wala lag la dan niru dengan sa persangi ban pendep ski maka simpor ba mangane ngana ya penmi iki max jong candidate kenang ban tip hadu ka final list kami umno te tangga nei krispun